Ubah adan presiden ke VPP hak jingalang ke balong mentah kemit mau ngap ulap kular baka VPP kan ai ya ka senchar khadar ke bakhut ke baka VPP kala batai pat pensyai ya kipat ba kathong tong ke VPP kalong banyo ban senchar ya gani ke jelam me khalia ladu usnam aja apra namar baka seng kasngau thu baka jing kershan jong kipat ba kanang scam hadu mentah Pai ba ki ai ke jingkar shan yegi ki ai tan halo ko ke nongre baka ta kalong ba ke ban wan ke jingla haga sinshar ke khada haga ni ke jela ke ju haga ni ban yola ke baka sinshar ke khada ke khoi ke baka voice of the people party kala penshai baka la batai yegi pai ba nong shok kanam tangui ke thong baka voice of the people party kane ban stang ban sinshar yang ini kecewa kecil, lalu usnem armukra. Hari ini kita seng yang ini ke parti untuk memilih, yang ini election. Bahagia yo yang kecil kesan berkait dengan ini ke constituency. Kita pun tim community, kita pun tim politik berkat. Baru pula orang pun tim dek yang mesin. Jom gitu kita tong, kiri up hari yo pun. Hangke abot solo. Tim community baru pra unlit aduk kerong ke balai. Kalau perlu lesi lara kajin lalong teman kejublay. Bila dia menjawab nak ini ke constituency. Ringi pun dia ke ege ke jingpunya. Nang dah laipu prapuat ni ram hatulim constituency. Oke jikin jak kalau kau bat kalau pelengok yang kita ki bagi on lah ketin awai kita ki follow pandit lagi ki priu ki makan ki bawa ya ke jingman jek election hagi celah ki betul agar India kuno mereka parti wah mereka parti kalau yo kati ke jingkersa ini yo ya kata buat share yang ketin pereng lagi ke jingyo buat ke jingi kaba kami nucur bagi wipa kiseng sang pertai di balerin bagi majap kampun dan ini bat penyeng kampun di kertong bani ini nantu bestang ke jingpai kemak jengki paipa batung di nongseng jaga parti abang paipa oleh jidingi abang ingin ia cok sawat yimshima ai tau Bagaimana balik ini? Bagaimana balik ini? Bila persang duriat, harga bagi cing persang kecini. Banyak saat jika kita cing assembly, ban pendap jika ai kaba bila depan keren haki patpa. Haki patpa kita memang scam depan kecing shenya. Maka cing shenya kaba pura kaba kerja mereka berpau. Kadi harga snap arjar arbosan. Hanya menjadi cep, hanya lagi pun real tuli, hanya lagi pun arti constituency, lagi pun real tuli constituency, hanya MP election. Oh, kalau dah jingkran beng, kalau dah jingkran po, ya ke parti, haba ni penpau, ni community, bagian cep ke MP election. Kalau dah jingkran pensong, niya, jom kita kini seng parti, kuno ke parti kepada tang sawat dia mele, kalau aman community ban job. Ilang kalarut ke mali, ilang ke MDC, ilang ke Nongtri Parti ke leng-leng. Jadi kamu Nongtri Parti, kimut pa, ke jengjiat, ke jengkipat pa, yang kisawat ke MLA, ada senam arwai, ke suditan ke jengcaring kap. Yang pala ban puli, yang ke jimut ke jengkat yang upat pa, yang semula bagi ibu yang upat pa, ulat perang, yang ke jengkela. Yang upat pa, ulat mat, yang kita ke jeng ke jeng kedua, umat so, bagi kalau ni penso, kadai kalau kiki mat ada jengim rezeki, ulat pai, syari ke parti, dan jengkut kalau scam mat, ailat, yang ke parti. Tiga jeng syariah kalau pura kalau sedang lalu usnam arbosau, ada mengira job hati laipu arti di constituency. Bat mila tam tongro, mila job tongro, tunggu parti, bat mila ikat tu, mila yo ke board, ada di ke MP election. Walaupun same susu yang ini syariah ke jumpa pak, ada MDC election. Mila grup yang ke executive committee hampir ko ke HADC.
Bat nila kelurung kalian pusat agama keren haji HUTC. Wan happening ke jingga election kabam bek, kabam renti, kabam kod nila manang mat ke jingga for kabam kraw. Dan man nila long ke kalian pusat kabam keren. Bat kami ke jing syariah ke jing ibadah rasul tu kadang scam harus mentah. Dan syukur ibadah nong bersyam jom Police of the People Party kibang dah kendek hamsuk kami sin. Banyak pihak sini jingalang, kita scam hari ini rempe yeng di jongki. Kita scam, hari ini opor kinuan sini jingalang, hari ini opor kalau piang lagi, nomor kecil perkat ke jongki, hadu apa perahi friend kalau ni bangin alat, bat ngin kendria naga Voice of the People Party. Kata kata kebangi so, kata kata kebangi i, bat kata kata kebangi keren nabengi keleng keleng. Henry kun kinolam jaga parti. Wala ngitip pagkatagad yung syariah kakrain haluk mentah. Wala ngitip pagipay-pa kilang scam at ngimenta. Yang kwa manshinsting hagat jiri ka jibo patpa. Ngikwa panang penjamay. Ngikwa panang penscam. Namar katagabaw mimi pagilit siya kichaga patpa. Kumi nagapor siya kapor. Panpensyay. Panpenskauto. Namar hagat jiri linti ka jibo. Habaga parti kalakran, habagi patpa kala paikma, habagi mapun balang kaya krende, yesha paufra. Oh, kiwi kiseng sang pertai, ki persang kapala, bampen siutu baglayu patpa, bampen paino ladala, nagani ka jing perkat ka jauh patpa, sha wei pa, nani bantamnya sha lagi jong ka parti kita kadang ngajing persang ka menjurpa kadang ngajing persang ka menjurpa hakini kismi kibamenta kumruban perbid ya pak kumruban persang man kento ya ka Voice of the People Party kumruban persang man kenhonam ya ka Voice of the People Party dan meneng yo ya ka ika moga maki ya penting lagi social media nga social perki marwi abang apet ya kini pasal ya kini lagi kiseng kibale persang ini pat kibam kiba sudu syai le seba tani ka kenti ka pemerintah ladang isu highlight ya ka VPP bagan ya iman kamnon nomor kata persang berpenting digi chat jing penting